namukena kambe ka Master Xitsonga Analyst. Channel. Yeah, of course, Ben Mayengani, the president. Of course, got a king link, of course, now Dr. Joe Shirimani, and then from them, of course, in Mango, Hinga Omela Geb wa Marimba, Kluvula skip. Okay. Yeah, so because on the first 11th of November, you can see the scroll account here, Ben Mayengani, the president. All good on scroll on from oh, you cannot post your car. It's as you can see, you straightforward we wrote Dr. Joe Shirimani swikuma kwini question very valid and then kuva kona hot na kona. Okay. Also ko xitori xa chele hinkwenu swi tiva this line yi ta fika hi twa somewhere eka tinsimu ta Dr. Joe Shirimani leti tako of course, and then ku veka na ti-hand glove ta boxing vhete ni swi vona ku ndleka yini so swi very simple ku va hi swi twisisa. Obviously ani hinkwenu hi vone cover ya Ben Mayengani ku na kona of course ambali na ti-hand gloves a kha kombisa ku in other words se i hlurini leswi of course a kha kombisa swona kwalano. So this basically means ku ya hi ti-hand gloves leti swa ku na hi December va ku hluleni Dr. Joe Shirimani tanihileswi swi swi na yena Ben Mayengani i ta va ri part ya project leswi in other words a zama ku vula swona. So hi ta khe hi vone swona hi ku competition yi tight mosi ngova na yena Mr. Boss tikomba a kwatini swinene. So competition yi ta yi ri straight ya this yi ta namba swinene hi kona hi nga ta hi khe hi langutisa lama ku ndleka yena stuff like that. Loko ni ngheka ti-comments ni fika ni kuma ku loko kwala Africa yi commentini ku as you can see fika yi tsala ku hototototo tanihileswi ni swi vona kwalano. So ni vheta ni swi vona ku swi la ku se yi sapota na hala ka Dr. Joe Shirimani. So swi lo kahle ka se yi sapota yena Limpopo poison in other words kokwana Africa as you can see kwalano. So ta hi khe hi ma hi vona ku shamisa ku yini hona dokodela yi postini like enough ni veni hi vona loko se la video leyi a yi nga se posta tanihileswi mi swi vona yi fike tsali ku u swi kuma kwini sweswo. And then of course ni mi teka of course se ni teka ni mi teka of course ni mi yisa le ka bungeni le so a ku na event ku ri ka bungeni of course ya Munghana Lonene FM tanihileswi swi tivaka of course ku swi tlangiwa such events loko kha ku ta ina swa ti-awards and stuff like that. So leswi of course a ku endliwa swona leni ku tivitana ti-artist ku va ku ti fa ta performer just ku va promoter tanihileswi swi tivaka of course ku ta ku na event ya ti-awards ta Munghana Lonene FM hi December and stuff like that. However loko khe hi n'wi vona Gebe wa Marimba of course a kha ku mihlolohlolo ya le Thembisa leyi prior to that performance ku na mhaka yo karhi yi nga humelela lani. So lexi hi nga ta xi endla hi to vekela e video clip and then mina ni ta vulavula afterwards a hi vekele video clip sweswi. So lama sunguleni laniwa ku na mkhulu laha yi nga va na xikipa xa pink hi yona yi nga direct vacini ku va nghena na Gebe a hi yingiseleni kahle ka this section. Okay, yi ku nghena na ye yi kombisa na hi mavoko laha mi vona na tiwa la so yi nga vula ku nghena na yena yi vula Gebe wa Marimba leswi hi nga fika yi kombisa swona laha. So for now we can assume ku swi vula ku Gebe wa Marimba vacini lava a ku nga ri va yena hi nga azuma tano ku swi tikombi na ku a ku nga ri va yena hi ku swi kombi hi ku laha hi yo twa va fika va directiwa laha before na Gebe a nghena na hi kona se a va directiwa vacini va kona ku ri va fika va nghena na yena wena mhaka leyi. So loko hi langutisa of course muchichi nkulukumba Russell hi leyi nga laha yi switwini hi leyi laha leyi nga laha a yi ri kwalaha kusuhani swa ku hi switwini laha leswi clip yi vonisaka swona kwalano and then vacina va ri laha vona se ku ri kona loyi se a susa na xibekani swi kombi na ku maybe tanihileswi ni vulaka swona swi kombi na ku nga ri vacina va yena Gebe hi leswi ni swi vonisaka swona kwalaha. Unfortunately na Gebe wa Marimba a nga le ku hlamuseleni ka nchumu so i mhaka leyi nga confusing. So laha hi to tirhisa ti-assumption guys ku swi tikombi na ku a ku nga ri vacini va yena loko hi languta laha. Okay, ngwenya leyi nga direct ku va nghena swin'we na Gebe leyi nga yima laha tanihileswi mi swi vona ku tana Russell a yi ri ka right. Okay laha and then as you can see hi leyi so a yi va langutisini kha yi yimela va nghena stagini as you can see Gebe already se a ngheni na rhange mahlweni vacini va kha va landzela va ri vambirhi at the back tanihileswi mi swi vona kwalano. Okay,
and then you said sisi. As you have seen, Shonen. No. I said sisi. And then I got the first lady, Tanajum Shona Gola. I couldn't remember Sungula Matin. Marunong tala, anga vlog shaskumbi wouldn't show Mukungwaya. Young Kokanzer Majo. Kuyungu Sanda. Without saying anything. As you can see. Tanajum Show. Cameraman, so little mangoing out Mersa show. Unfortunately, I had details, so mena antevikum resiniova chichevachin lava kungakori kulanwa kahle yava information, like we don't know what's happening. You want a bigger issue ko yele na gebo Marimba ngelo kuhlamusela nkanchumu, so and the kana ngutisa hey vanhu vakwatin swinene ngala ta comments vele I could be blind woman, as you can see, she indicated hambi bad or interest, but this is totally wrong. As you can see, no user, no calculations. So you want to both. You learn to a card, a kavangena, a performer. Ulo did big up, bro. I don't know. I was not even there. Yeah, Renee local comes so while inana achicheriwa vawena. It was very wrong, as you can see. Kwala no avan vakwatin swinene. Then river vafika kombisa ku I xilo man sweswi a nga swi endla loyi a gongomela, as you can see. So hey mhaka yi le ku tikeni swinene. Tani sweswi ni nga vula, of course ni ku swi komba u nga ri ku nga ri vacini va yena, of course gebo Marimba swi komba swi confirmeka loko swi ya henhla vhele loko a ni ti-video se ti fambe sequence leti va nga ti posta laniwa ku tlhela ku va ku na another artist yi nga fika yi nghena, not the same dancers, as you can see lava cini lava. So swi vete swi nga swi twisisi ku endleka yini mina mixengu kwalaho. As you can see, those dancers, so untwisisi kumbe swona you kwatisa hi ku maybe so maybe va generate mali with all artists as vacini vele untwisisi mara no van'wana vuli va kha va repeat vacini guys, no mu kombela na n'wana ka n'wi vona directly a nga repeat. Yeah, no, the sound I chai kahle. Yeah, even Landra, of course, like a performer. So look at the lady Lua, anga tlheloka yena Lua anga mbala xikipa xa red le. Wamsisi blonde. The claim show no it's a performer with another artist. So swi hete ni nga swi twisa. Ante nda khundla de mato. Avacini va yena gap mara I'm sure this lady repeated the two. She repeated this China with another artist. Only mukomba ku China with another artist. As you can see, there she is on our right. She was dancing again. So she's confused and what's happening. So I think resolution like go by conclude as master because I don't understand anything on what's happening. Look what I'm getting subscribe and subscribe.